ole tun truma kan ron soi tur hi natna chuni che lo ma sela he natna wanga harsat na lian pui mai zo khothar leya thil thleng mek chungchang ani a tuna hian india mi le sa kan mi zo pui te chu zo khothar leya tang mek in din mun hreom taka anom mek ani an vai hian mi som ni pariat ni in an soya no pangte te pon oma a video pum hi nakina atop lama kan thliranga nimin march ni som ni pariat khanin kai thei in ringin an ron suak pheya ma se india ram lockdown ani awangin Assam Rifles 10 gate an lo hong du si lawa an han let le dona Myanmar lamin gate an local nan to si a leilai taka hianin an tanga an tangkhang taringot mayani thil sang sang awanga nikum lam le tun hnaya Myanmar lam han kalte an ni a Myanmar lam khomoya hianin lockdown awang hian kar khat don chu an tang sa to shim boka beise na sang takne na leiron kan phei an tum chu hreom le zualin alo nang ta ani an mani hi zo khothar te champhai te wangchia te aizol le mundanga cheng te an ni a champhai tangin BDO te SDPO te le magistrate dang te po nimin lama te po an vakal to a mase state sarkar tan ti thayom si lowa international boundary ni wangin state sarkar en ti thai ani sang lo khop maya Mizoram sarkar en central sarkar a thlen to ni in an soya tuna hianin central sarkara Ministry of Home Affairs thu ngai chan mek ani ti hi kan hriat chin ani zan khat le ni ni chu anom ta phot maya in thirna mu malpo omlova an ngai tu ela lei lai tak maya chon in thirna te a om don lova in bol na tur tui po om don lova an risel na din hun poina tuarang te hla om khop maya no pang chum chiap te nen an ni le ngala he hianin ngai tu na ati thui le zualani zo khotar wai meten anei tur chu get ong kara han petop mai thin ani a an mamo impact thayang ang an pe bok thin ani anni hi ron chuak thei sela chuanin quarantine ngal vek turan ni a MHA thu hi ngai chan me kani kan ti to kha zo khothar khotlang shwai tu te hna tanga kan thu don dan chuanin task force te hi zana chuanin mi somnga tanga somsari velan duty thina kai theina sang anin semdar thina ni heme wang henin a ma po a ron lut lo an ni a danang taka lo lu chu an du ve thowa zo khothar task force te po hianin chu an du dan ani a quarantine center a omngal vek turin tuntruma an ron phei po hi an lo be se ya ma se an be se lo dan dewin thil akal ta si a central lam MHA noi ani awangin duangin thil ti zung har sat ta vek mai ani thil lom deuh mai chu hetiang renga anom chuanin an beidon to pa gate nor lui emo gate atanga wei thaka duty omu mal lo lai changa an ron lu ro khi anita a chutiang ani chuanin quarantine tura thunun the an ni don lawa lu runa na chu an lu ro khuna hria don lo wangin an ma ni thunun tura lo boipui ngal kha thei don lova chu wangin MHA lampo in an ron lu hi phalsak wat selati hi mizomi puiten e kan du vekin rin oma chumi tur po chuanin tong trai na i hrengang u zan khat leya an riak to a zanin an riale phei chuanin an khongai thlak em mai dona naupang an khongai thlak le zuala chuwang chuanin an din mun hria hianin kan tong trai na te hria ila kan ti thei chu iti theu teng u Dạ, chú custom hồn tiêu lúc nào mới lo. Cái custom này lo không? Cầu thiang, cầu thiang. Lẽ là bị đánh khá mạnh. Đã xem lâu hay cho còn xem bùa lúc tục lộc à. Lẽ là mà ta. Tu na kan en mek hi zo ko thar border center a Mizoram ron lutum India ron lutum sarkar na luti thei si lo tang khang bar marama hong thei to si lo hei fanau noi te nen hetiang hian bar maram lamin gate an khar na India ram lamin gate an hon sak thei box si lo na hian zo ko thar ban we main tuna hian cho an siam saka an choi tu te hi tunan zo ko thar we main
an boi puyan ngai to sak me ka nó bằng chồng là bên nó vai vậy chú vai là nó sập sập tôi lắm kun hen kan na ji set te hemi boi pu hen no kala eng ma ti thei to nan nei mai ri lo wa no mi chi ati hen boi pu me ka ni chuan un doctor te hian eng lai pain eng mi te hi an no lo hun huna screening nei tur na di reng bak ani Han ay mo sa lo do pui la han ba na pas han pas o ti han omero sa omero ale cái hiện này cột chỉ phải đúng không noi ro Mizoram nam doctor ten tu ra hian an ku chul fai tuin han thil tai zer mangin ku tan chul fai ti ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn